Abazalwane baseCalvary ekuseni ngibingelela youth obaba nomama intombi nezinsizwa ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngifuna nje ukunikhuthaza ngencwadi kuIsaiah chapter 41 uverse 21 wakhona uthi lethani indaba yenu usho uJehova ethi sondezani izizathu zenu isho inkosi kaJakobe. Bazalwane ekuseni ngiyazi ukuthi siyahamba siye emsebenzini, abanye bethu bayofuna imisebenzi bawufaka ama-CV, abanye bayagula baya emakliniki, abanye bekuningi abakudinga kuJehova. Kodwa uJehova yasikhumbuza ekuseni namhlanje uthi lethani indaba yenu, ningayisi kwabanye abantu, ningayisi kunoma ubani, kodwa thatha indaba yakho uyise kuJehova. Athi-ke futhi ningakhohlwa nokuletha izizathu. Indaba yakho ayithi mayiya kuJehova iphinde futhi ize nesizathu sayo. Ngivele ngakhunjuzwa isermon powerful kade sinayo ngeSunday esinikezwe ubaba wethu umfundisi uGama, uma ethi sikhumbule isivumelane esaba naso noNkulunkulu wethu ukuthi omunye nomunye phakathi wethu la unesivumelwano anaso noNkulunkulu. Kodwa namhlanje kuseni siyatshela ukuthi lethani indaba yenu. Indaba yenu ayiye kuJehova, ayiye kulo owakudalayo, ayiye kulo owathi ehlele emaphakadeni wacabanga wena ukuthi uma edala wena kukhona isizathu wena abakudayela sona. Nawe kulento le oyifunayo ekuseni ayithi mayiya kuJehova ibe nesizathu sayo. Bazalwane, uNkulunkulu uyasithanda, uNkulunkulu unendaba nathi, uNkulunkulu ufuna siphumelele, uNkulunkulu ufuna ukusibona sijabulile, uNkulunkulu akafuni ukusibona sikwi-depression, si-depressed, sicabanga ngezinto eziningi ezisehlelayo empilweni zethu. Uma kukhona into ekuhluphayo namhlanje kuseni uthi uJehova thatha indaba yakho uyise kuyena. uNkulunkulu wethu owasidalayo abhekane naleso simo obhekene naso, abhekane nanoma yini le obhekene nayo ekuseni. Ngiyanikhulekela nisazohamba niyofuna imisebenzi, ngiyanikhulekela nisahamba nisaya emsebenzini, abanye emsebenzini kunabantu ababahluphayo, khona omunye njengamanje ucabanga nokuyeka emsebenzini ngenxa yokuthi kunabantu emsebenzini abamenza ukuthi impilo yakhe ibe nzima, kunabantu emsebenzini abamenza ukuthi azafune ngathi angayeka lo msebenzi lo. Uthi uJehova thatha leyo ndaba uhambe uyoyitshela yena namhlanje, thatha leyo nto ekuhluphayo ize nesizathu sayo, ingahambi nje yodwa kodwa ayize nesizathu sayo. Ngiyacela abazalwane ukuthi simthembe uNkulunkulu, ngiyacela abazalwane ukuthi uNkulunkulu simthande, uNkulunkulu simbeke phambili kukho konke esikufunayo ekuseni. Ngiyabonga, ngiyacela ukuthi ngamunye esabheka emsebenzini, ngamunye aya la ayakhona athandaze kodwa angakhohlwa ukuthatha indaba yakhe ayise kuJehova owasidalayo. Amen.